Dengan bismillah lun khun awai phone ayun di ekran sinyak madoda ta beri jang wahe ane lon ta hai imbon lam ayun ija nyo ubat hate masanjong sanjong gata ane lon jantung hate ma la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah sinya sabah bermetua tua ane hana di mama bermangan asal jantung hati ma bersemate gata boh hati o urau pagi tamang syuruga berbagai raya sinya ubi cut main tak jabet dengan sikula bata menghitung sadua lepet supaya ngak jet tak beralih bang sinya menghitung sadua lepet supaya ngak jet tak beralih bang bubelala engkau bercucut menan kegeken le urang Tuhan ilmu donya benar tak tuntut tak merna berjet ilmu agama menyenasi kula tanya jet kebut menyena tajak berjet ke ulama Allah haido kudoda idi bokaya kuldi dalam syuruga menyagat akhlak budi pekerti gadi sayangi le urang lingka Allah hai po ilahi rabbi tajunjung tinggi yang po kuasa urongan malam tak puja rabbi babe tak eri apa nuraka pek sayang pek nak sayang sayang ane lon sayang timang timang si bijeh matang oraya sinyak mabek tak pelanglang bergata sayangnya urang Tuhan singa hai ane mabek tak pelanglang bergata sayangnya urang Tuhan benar tak pateh ane mertua betinya bantah surang Tuhan nariza poma nariza Allah menan gepegah dalam agama sampai ane durhaka dikah syurga indah yuga kipoma Allah haido kudoda idang masa yang sayang sinya putih di londo aku sinya hude bersenang nebrile Tuhan mudah rezeki sinya nak kelebihan betua sayang bela berbagi mandum atranyo titipan Tuhan getanya insan harus tak syukuri besinya hudem ngan keangkuhan sampai sayang lupa kendali benar teringat pemangan ayah supaya berkah mandum rezeki kadang cina jo izin lepot Allah tak megah langkah utana suci letak pahala anak mertua
pemangan ayah tapi haji. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah anak metuah lam ayun doda. Dengan hai anak berijang arijang bergetar kenang mandum pesan ma. Nyokat roh wate tapet hai sayang wahai bulan terang urang